kumba news pa knai ngure kila qualify namta ka personal interview khublei shibun fibro ka jing tip namta ka result ka bade jong ka grade 4 hapo ka DSC is Khasi hill te ngan play kum kane notice ka pan me khlai tri March arjar opsan. The result of the local language paper for the post of grade 4 held on 16 January 2025 is hereby declared. The eligible candidate bearing the following roll numbers are hereby declared to have qualified to appear for a personal interview. Kaban salong nado arfnyu tarik March hado khandru tarik April arjar arsan. Te kisla ai ki tarik ru namta ka interview. Te kini ki roll number sa check itu kiba ladep namta ka kaneka local language paper. Te kini roll number asdang nado 10053 ter te kisla ban post ke video. But sa check roll number lade hangno pidon roll number pion em qualify pidin em way ne kita ki news pa khat khandai ngut ban poi syaka personal interview te kat bangin nang ya sepo tang kumban supen kan mau ba kane ka post jong grade 4 ka don hudu kumba saus pa khat nyeu tli post ba kayu ar nyeu penreu khasi JAINTIA lais palai fly but pratali ke denam ta ka order SC ST category te ki haban ele bahan nam ta ka personal interview ni news pa marba ajan march tang nagine kinsa du marba ka post ka don tang saus pa khat nyeu tli te filaban pe yang tu kiro nomor 12965134446 filaban post kiski page nomor jong ade 142951507 10563 11048 11506 12111 10806 11238 11771 12271 12793 13372 14036 15511 next ini 15514 16500 tartar can here shadow 16725 17782 35402 15607 16952 38039 Kibun ma 15876 17249 1833333 pos ba page ba nomor ade reu khan reu no khan yo no khat phra no arpo 2223225 okay 16493 17742 18918 20867 23252 terter andu lai ar prakhnai sa last day sau line pra te kitu kiba la de page yo korteng la nei kibom pada page sakan mau ban page yo room number jong la de qualify em bas sakan mau ya ka tarik jong ka personal interview ka ban sedang ladu ar penyu tarik jong prai match tengir page menta next po eligible candidate are to appear for the personal interview which will be held with effect 27 March to 30 April 2025. Candidates are requested to check the district website from time to time for latest update. Tapi haban check when website nam ta ki update ki ba kin sapantip lang ba ka website jong ka DSC is Khasi. All qualified candidates are requested to report to the verification of document 1 day prior to the allotted day of personal interview. Kamud ba phap lej ba shisngi shwa marba ha kasngi ka ba lasai ka dikasi interview kamud ba menta kasngi phap lej ban verify ki document ki jong phi te lasai ba kan de ka personal interview. Sakan ba ban check ka tarik. If the candidate has to appear personal interview on 27, mudba ka arpenru haban late ban pendi document ki jogi original document on the day of the verification. Ka jaka ban verify ka debi po office of the deputy commissioner is Khasi district adu shipo baji adu r baji as per the allotted day in the atrium area second floor sakali dona kita atrium area. This is for general information tel HAPOH Annexure A ya kita ki tarik namta ka personal interview namta gitu ki page lamba ka Facebook phila ban yarap da ka follow ya kane ka page ka jangas polan diaries anandon tangkomba sauspa sanspa dunai ki followers sakan mau ban yarap lam da ka follow
Annexure A kini roll number 1053 hadu 10949 kanega arpan trik match kanega verification tega interview kade arpanyo kumta tarter layat second mau sampai roll number ladep hab hakasi ka no par kande arpa trik match balai kande arpnai trik match pasau kande chitrik April san artrik April Reu laitrik April kumta tarter sau Nyo April, Pra April, Handai April, Shipo April, Khublei, Don Terbiwik, Man Kasni, Sau Kasan Kandriu. To Kapsan Sngi ki pen long yaka interview. May refer to result sheet regarding the detail of the roll number allotted to personal interview in a particular day. The roll number bade haban page kat kumbu to kashet na jero. Pihap roll number bakan no. Oh, markine ya serial number bade. Sampai nang tu pada pihak orang baru bakano berhakasi ke bakano banlek nam taka personal interview. All the best nam tabaro kibansa lek nam taka personal interview tagi negi jumatip khublei shibun.